nagtugan ang atong unang pagbasa nga ang pagtuo ni Abraham mao'y hinungdan nga natuman ang saad sa Ginoo, niya nahimo sad siyang matarong atubangan sa Ginoo. Niya kining pagtuo nga gihisgutan nga mao'y gipuy-an ni Abraham, dili sayon kay di man ni siya matugkad sa tawhanon nga panghuna-huna. Tiaw mo banay tiguwang na kay siya, niya iyang asawa tiguwang na sad kayo, niya giingnan sila sa Ginoo nga manganak ka ug mudaghan ang imong kaliwat sama kadaghan sa bituon. Unsa may gibuhat ni Abraham? Nituo siya og misalig nga bisag unsay isultis Ginoo matuman gyud. Way pagduda, diretso gyud tuman. Nya unsa may nahitabo? Natukod ang nasod sa Israel, ang 12 ka nasod, the 12 nations or tribes of Israel, porting daghana nila hangtod na duna na sila'y napili nga hari nga porti sa giyong sikata o porti kagamhanan nga mao si Hari David. Nya pag-abot na sad ni Hari David, unsa may kuan, unsa may nahitabo, ingon magtukod ko og balay para sa Ginoo. Ang katud si Abraham gisgutan sa ikaduhang pagbasa niya. Sa unang pagbasa si David nga kaliwat ni Abraham maunay nagsuway og tukod og usa ka kaning balay sa Ginoo. Pero giwarningan si David nga dili ikaw maoy magtukod og balay. Nanagod niya tanan anang materialis, naana siya ang tanang mga kahimanan niya, perti niya kagamhanan. Nagpuyo sad si David sa pagtuo gihapon nga gipuy-an ni Abraham. Og pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagtukod, wa sad mo tukod si David. Siya ang imong anak, nakay anak nga akong patukuron sa akong balay, dili ikaw mo'y magtukod. Kining akong gihisgutan, bunga nis pagtuo. Kita usahay, magsigi taog kanini ang tuman sa atong gusto. Nang litan og sana gusto ka mo tukod og balay, bisag dili unta gusto ang Ginoo nga motukod pa kag balay, mangutang gyud aron itukod og balay. Di ba? Ano bang ang ato yung gusto ba mo'y matuman? Uta karon gaduda ko ani, ako ba kaning gusto o inyong gusto? O gusto ba kanis Ginoo nga ato ning trabahoon ang ato dinhing palibot sa simbahan, labi na diyang atong parking area. Sa kani gusto kanis Ginoo o gusto kani nako? Unsaon na to pag ilang nga mao nay gusto sa Ginoo? Sa akong kasinatian, basta ang tumong para sa kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Dili kaayuhan sa pipila lang. Basta kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Una si Abraham pagsugo sa Ginoo nga ang imong anak ihalad nga rin ako. Iya na yung giihaw iyang anak. Awa man sad ipadayon sa Ginoo, pero iya yung gituman katos Isaak bugtong anak, iya da yung ihawon. Kay nga naman kun gisugo ni sa Ginoo, makaayo gini para sa tanan. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ug tana karon na wa natay kwarta, wala natay mga pundo, nagnegative na tarog mga ug aton ning equivalent sa slot sa dopes nga tag 1,000 per slot, equivalent tingali mga naagid taron atong negative mga dol-dool 9,000 slots niya karong buwana. Kinahanglan tag mga ro maka-coop up taning atong mga bayronon aning pinaspasay nga construction pangandam sa pagpanindot sa atong pista. Mo kustar siguro nig mga 5,000 slots.
karong buwana. Inyong pagtuo, makakuha ka ta, makadawat ka tarong 5,000 slots sa dopes. Tuo mo dili. Dahil doko-doko. Sa pagkakaroon ang atong dopes na apay ang atong halin ning abot pa og 247 slots. Kung atong ingnon nga kana na ang 5,000 slots, na apay mga 4,000 pila man 247 4,753 nana. Mo pa nay kuwang. Mahurot ka ni kutob karong kuan 31. Ako tuog yun ko nga ang atong mga kamo nga mga parishioners og online parishioners og territorial parishioners makahurot gyud mong palit aning 5,000 slots kun pulos lang taliwat ni San Jose og ni Abraham og ni David nga ang sundon ang sugo sa Ginoo. Nabitaroy ni hangyo nako, Pader, mupalit biya mig slots, tulo mi kabuok, pulos mi PWD. Nganay usa dili PWD. Pero muadto mi sa kapilinya. Tagae mi og kanang sa to, wristband, ana bang band ba? Nya kay atong sang adlaw ni declare naman ang atong tres pastorinhos nga sekretary wala na'y available na wristbands, nahurot na ang 6,000 slots. So nihangyo na lang dito nga kung dili na ta maka-appeal sa consecration karong Abril 4 kanang alas 4:30 sa buntag na consecration o kanang overnight vigil gikan sa alas 8 sa Pizza 3 sa Abril hangtod alas 3 sa kaadlawon sa Pizza 4 mo man kinahanglan og wristbands kadto mga pass, mga ID. Kung di ta ka-appeal ni ana kay gi-control man na ang crowd, ari na lang ta sa ubang mga misa sa Pizza 4 kanang misa sa alas 11 sa buntag ni Monsignor Ray Pinagunda niya alauna sa hapon akong misa niya alas 2:30 sa hapon kang Monsignor Roger Fuentes nga misa o si Monsignor Robin Labajo magmisa pod sa alas 4 sa hapon. Kana atong tambungan. Unsa may pagtuo diha? Naka-appeal gihapon ta sa consecration that day. Kay kana mang adlaw ang adlaw sa consecration. Di lang gid nato ipamugos nga gusto man jud ko anang alas 4:30. Ayaw lang. Di ay daghang oras. Nya kung gusto sa kang maka-appeal gihapon sa consecration, naa sad tay novena masses, magsugod na siya sa karong Pizza 26 na ay alas 5 sa buntag na misa, novena, na asay alas 10 sa buntag gikan sa Pizza 26 hangtod sa Pizza 3 sa Abril, 26 sa Marso hangtod Pizza 3. Moapil ta ani aporti na gyud nindota og labaw tanan para nako bunga gyapos pagtuo ang tanan nga nakapalit sa mga slots para sa pagtukod o sa pag-consecrate sa kapilinya nga niabot ning atong nadawat og mga 43,000 slots or 43 million ang atong na contribute niini. Kamong tanan nga nakapalit, kitang tanan kani apil sa kog palit. Apil tas consecration. Mo na si pinakanindot. Karon sad magpista sad ta ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Mo na nagkinahanglan ta og katong SUS BF para sa atong budget nagkinahanglan tag mga 8,000 slots nga tag 500 per slot. Ang ato sang halin as of yesterday niabot na og 2,312 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. Murag madayon gini atong pista ani. Kotob pa ni sa Abril 17 sa Holy Week, no? Napay 5,688
ka slots tag 500. Ako lang ning gihisgutan kanang mahog manig 1,500 ka slots nya 5,000 ka slots atong kinahanglan. Kung doon natay pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham o ni David nga mosunod gyud sa gusto sa Ginoo, gaan kaayo himuon. Nabitay ning text na ko karong buntag pero at the same time nagpatambag nga gusto niyang tudluan ang iyang amahan nga kamaosang muhatag ngadto sa simbahan. Siya manggihatago man akong papa pader pero murag di man muhatag sa simbahan. Kay siya nga anak bag-o pang nakatrabaho malit siya ning atong slots. Tabang pod siya ngadto sa iyang mga kaliwat. Wa gyud ba way tabang yun. Nag-ana man kunog kadaghan ang iyang grasyang nadawat. Yang iyang papa usahay mahutdan man mangayo man kuno niya. Siya nga nung mahutdan man ning naa man ta ni income di tingali manghatag ning simbahan. Kanang mga inana ba nga pagtuo o daghan kayo ana ang naghimo sa ilang mga testimonya nga mao nay nahitabo sa kinabuhi. Muna si Jesus o si Jose dinhi sa atong ebanghelyo, siya mo'y nakapatuban sa kanang kumpletong tuman sa saad sa Ginoo ni Abraham nga naa kay kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon. Ngano man kay si Jose nangasawa ni Maria nga mabdos ng daan. Nangana mabdos ng daan iyang ipangasawa kinsa may di mo daghan ana. Awa mo kasabot. Si Jose ba nangasawa ni Maria mabdos ng daan niya tungod ni anang maong pagtuo ni Jose nga wa gyud supak-supak nataw ang Mesiyas, ang tinuod nga nagdala sa grasya sa pagkaanak sa Dios nga ang tanang mga tao nga motuo niya kaning iyang gidala nga grasya nga gitawag natog salvation or adoption nga mahimot ang mga anak sa Ginoo natuman. Si San Jose mo'y nakatuman mo nang nahimo na tarong anak sa Ginoo. Tanawa di ba mga anak sa Ginoo di gyud ganahan maminaw og wali, matuog lang. Ngano man kay gasalig mang anak. Tanawa na inyong mga anak og nas inyong balay, di ba? Matuog ra. Sa to pa tagaan tag ka-relax. Gipukawa na imong tupad be. Ing na unsa man ka anak kas Ginoo. Pukawa ba? Uy, lingian na imong tupad oy. Agas na rabang laway anak kas Ginoo. Kaning mga anak basta naas balay magligid-ligid ra man na. Magligid-ligid ra ba? Kumpiyansa kaayo. Pero tanawa ng mga kanang mga dili anak, kanang bisita lang ba? Pagkasayuha mo mata. Hapit ko di katog. Na siya. Pero gihimo tang adopted children of God. Ug mao na ni ang gitawag nato og katumanan. Di naman maihap. Gibana-bana naman lang ni nga ang mga Kristiyano kuno karon na gitawag og sumusunod ni Kristo na gibunyagan diha sa ngalan ni Kristo, moabot na kunog mga 1.7 billion sa tibuok kalibutan. Niya ang mga Katoliko ani mga 90% aning maong number. Mao nay Katoliko parte na gyung daghana. Sunan ana daghan. Nya mo ni laom sa ko nga tungod sa kadaghan sa mga magtotoo ug doon na tay himuon sama kay si David wa man to patukura og balay sa Ginoo. Ang iya namang mga sumusunod nga anak usa tingalitas mga anak ni David, anak ni Abraham nga magtukod og balay para sa Ginoo. Tanawa di ba ninindot-nindot na atong balay dinhi kay ngano man tabangan tang San Jose nga makatukod og balay kay kita naman ang magtukod og balay para sa Ginoo. Gabi amo ning gialsa namon tay bag-ong larawan ni San Jose. Pag andam diya mo insinso dong. Kay ato ning insinsuhan si
San Jose, ano ba? Oh, bagom na. Pertimbugata na. Walo may siyam katao ang gaalsa na diha. Namong ibutang. Oh, okay ba ka ng naong San Jose? O man sa kitang San Jose, o mo ba na yung naong? Pero bahala na kung sa'y naong ana. Basta atong ilhon nga si Maria o si San Jose mao'y hinungdan nga si Kristo nakatapos sa iyang misyon nga nalansang sa krus aron kitang tanan mahimong anak sa langit ng Amahan. Kita na ang bag-ong kaliwat ni Abraham. Kita na ang magtukod sa balay sa Ginoo dinhis kalibutan aron pagpakita nga ang Ginoo naghari na. Mao na pinakanindot. Mao na tabangan tanig tukod ang ato dinhing balay dinhi sa atong parokya. Nakatukod naman tas balay sa Ginoo pinaagi ni Maria dito sa Kapilinya. Akan isang ato dinhing balay ato ning tukuron. So ayan nato og himo nga matuman nga maka pundo ta og mga at least 5,000 slots karong buwana. At tukod lagi ni atong balay. Nya tagaan din tas Ginoo og daghan pang mga grasya. Si San Jose nga maoy atong amahan nga nanalipod nato, tao nga way reklamo. Ang kanang tao nga way reklamo mao na siya ang tao nga makatukod og tinuod nga balay sa Ginoo. Ang ato rong mga political leaders apil na gani dinhi sa simbahan, daghan kaayo namo mga reklamador. Ngano man maglabi ang analysis kaysa pagtuo. Aka mo sa diha. Di mo reklamador. Maglabi ganin ang inyong analysis, analyso ninyo maayo, nya dili ka mo tuo, patay reklamo. Nya unsa may mahitabo? Maliwat gid ta sa Russia o sa Ukraine, maggubat kay sunod man ang analysis kaysa pagtuo. Nakaron unsa may basic nga pagtuo nga kitang tanan gihigugma sa Dios o gusto sa Ginoo mag-igsuunay ta, managsuon tang tanan, di ta magpinatyanay, di ta magsinawayay. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Nindot kaayo to. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan, dili magpinatyanay. O tanawa karon ang wa mo tuo nga sila anak sa Ginoo, gapinatyanay. Murag mga iring og iro, murag mga hayop ba. Tanawa ang atong mga politicians, kasagaran gapinatyanay sa ilang dungog, gadinautay, gakupitensyahay. Murabag ang hunahuna pildihon tika, ni ang pikasad pildihon tika, dili wa maghunahuna nga kauban ta, tukuron taning Pilipinas, magkuyog ta. Di ta magdinautay, di ta magsinawayay, di ta mag-away kay mga anak tas Ginoo. Mabuhi ta hangtod sa hangtod, pero di na ta moangkon anang maong pagtuo nga gipuy-an ni Jose, ni David ug ni Abraham, magpatay gid ta. No? Tanang na ako'y nalipayan ron, usas misulti nako, ingon siya, Pader, sa imong gisulti bitaw nadutlan gid ang akong bana. Unsa may nahitabo, giguba gid niya among koral, ni atras siya og mga sa dugay na kay na Pader, hapit na gud na sila magpatay o kadang iya ra man sa nang igagaw dias unaha sa amo, hapit na sila magpatay kay magsinubayay nga kanang inyong yuta na sa akong apuhan, inyo lang giangkon sa ligmong kwartahan mo, din ami kaagi diri. Sa sige ko nung paminaw sa akong wali, giguba gyud kuno ang koral, giatrasan kuno 1.5 meters. Ambot og magpatay pa baka to sila. Sa inyong paminaw magpatay pa to. Niingon jud ko, congratulations. Tukura din ang inyong koral. Pero 1.5 nang atras, nindota. Nakugnapay daghan ingon ani. Pagkamalinawon ka no? Wa na nang siningkahay, wa na nang kinusmuray naong nakadaagin.
mga animal eh. Kada agi ba? Labi na gatakilid na, kay pwede ng huuta, animal. Pero pag atras og 1.5 meters, magbit-bit ka, sa duha pa kabuk imong bit-biton, luag na kay ngadto, lipay kay. Sige, testingin ninyo, pangguba na inyong koral, di ba? Daghana lagi malipay. Mao na yung mga anak sa Ginoo, maghinatagay, dili kay gubat yun. Mga guba yung naong na to, anak. Guba pa, patay pa itong kinabuhi. Sunod ta ni San Jose, mga anak ta ni David, ug mabuhi kita hangtod sa kahangturan. Manindog ta.